matšatši a se makae ka morago ga ditshupetso tše sekolong se sa maemo a godimo ga bjalo se lebelelane ke dinyakišišo tša komišene ya ditokelo tša botho yeo e reng ditatofatso tša kgethollo ya semorafe ga se tšeo di ka tšeišwa go phefo di nyaka šedi ya ka pela. komišene e thomile ka go nyaka go lekola maemo sekolong se empa kopano ya yona le sekolo e tshwere go marangrang a dikgokaganyo ka ge tlhogo ya sekolo e le lefelong la go ikatsološa setšhabeng ka baka la COVID-19. We have not received any formal complaints from anyone at the school, but our constitutional mandate requires us to also act in the public interest. This matter was in the public domain. It implicates a number of rights, and our overriding concern is the rights of children. Their best interests are paramount in any matter, and that is why we are getting involved. Batsadi ga mmogo le barutwana ba ya go botsiša dipotšišo go tsena modung wa seo se diragalang sekolong se. In order to fully assess this matter, there is an urgent need to meet with the parents, and we are hopeful that through the facilitation of the school, they will allow us to use their facilities in order to convene a meeting with the parents of the learners at the school. We are then going to request permission from the parents to interview the learners. Komišene e kgopetše sekolo go šomišana le dinyakišišo. Bontši bja batswadi bo amogetše matsapa a komišene. Go lebeletšwe gore go ka tšea dikgwedi tše tshela pele magatwe a ka tšewa. Bolaodi bja Cornwall Hill ga bja humanega go ka tshwaela empa bja re bontšhitše setatamente ka tlhakanelo le komišene.